Apini Ladakh ilitum West Karbi Anglong DC asai hamren along Karbi lo chali asong pen Assam la pen Meghalaya ahoy puthak pistop aphan chingwai chot ke chok che pusi jongpon district SP aben DC level kaching ki itum West Karbi Anglong DC SP lapen Pai ni phai pho arni West Karbi Anglong ahempi hamren DC asahem along adui ahoy alam tia puthak mai kang nipon News Karbi Anglong Thanjia Bang Phi Sami Monjumi Telon Pi Non Bir Tang Tom Perju Ponikha Pai ni phai pho arni hamren DC asahem along Assam la pen Meghalaya along le adui ahoy aputhak West Karbi Anglong DC SP la pen West Jaintia Hill pen DCSP atom angbong Samjin pen adui ahoy along kidojia phanching waipon Birsan Ronghang report Hills News Karbi Anglong SP joint contribution with the West Jaintia District and West Karbi District. And as you are also aware, there is already the discussion at the CM level of what the state has already started. So it's our duty to have this meeting with the intention that there should be peaceful coexistence in the border areas. So this initiative at the state level can be taken forward. You see that we saw it through the media. Then during I raised this into the issue also. That was from one side. We were not informed when inspection is done. So I won't comment on what the Honorable Minister said, but we came to know about it through the media report, and nothing official has come to my office. এইখন প্ৰতি মাহে বা এনেকৈ মাহ এনেকৈ মূৰে পাতা হয় মেইনলি আমাৰ ইস্যুটো হৈছে আপোনালোকে গম পাইছে CM লেভেলত মিটিং হৈয়ে আছে তো সলিউশ্যনটো তেতিয়া হ'ব এতিয়া আমাৰ মেইন অবজেক্টিভ হৈছে আমি বৰ্ডাৰত যাতে কোনো ল এণ্ড অৰ্ডাৰ প্ৰব্লেম নহয় কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা নহয় এইখিনি আমি দুই পক্ষই কথা পাতি আমি এনশিয়ৰ কৰিলোঁ যাতে কোনো যেনেকৈ এতিয়া ষ্টেটাছ আছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন ক'তো একো নহয় আমি ষ্টেটাছকো মেইনটেইন কৰিম সেই হিচাপে দুই পক্ষৰ আমি কথা পাতিলোঁ so yes we will take action accordingly.
opini ladak itum West Karbi Anglong Pai pai ni phai pho arni Karbilo chalia songpen Assam la pen Meghalaya ahoya puthak pi sa phan chingwai chot ke chokche athila puson ke mantuni penta chingwai bomlo sita pini anta adu ya hoya phan ahok pet angthek longli la si West Karbi Anglong la pen Meghalaya administrative phan government pen kiding pon mate development ason ansitame kirai kom ek je phan chuning ripon peace aphan alang tum talks dolo asinile tum Karbilo chalia song pen kachuni ri kang tum bangala pulo peace talk lake aprang ben da dobom wang bom lo sitame piniar nianta ang thek bangke theklong le lapuson si kedamtang abatai tame talk sinang dobom lo sitame solution abang ni tum theklong le la si kachuni ri kang tum bangke Meghalaya administrative la pen law and order atum sitame jitu Karbi Anglong apo party nang kapahai no pilar pen chenglok nitum development along anang kam khedun la pen abangke nitum keong dung la development na sai campaign banner tar pangthek la hai tame nang kapahai no jong si dokok plote Meghalaya administrative la pen law and order tum ta alang tum han immediate action and ning kusini tum tuning ring tum la pen abangke itum Karbi itum West Karbi Anglong adisi ake hai phan same kachuni ri kang tum la pulo alang same border a pilar long bangke alang lime thang amasi kengkap ke chibida kengpa ke chibidam long wek lo alang lime thang same pilar long ke thegam long wek lo la sila bangso border pune encroachment border disputed kupi pima ke alang ta chini pamelo lasi alang li same itum adak West Karbi Anglong along le ke kon ke dei phan ke na arja pi thip naing pusi alang li phan ta chuning ring tung apen ke kijutsi ni li chuning ring tung both Meghalaya government lapen ke itum Assam government lapen ke Karbi Anglong Thomas council phansi tame border issue lapen longle issue phan bangke Meghalaya sortame political pathui edat nangji lapen bangke Karbi Anglong mate itum Assam sorsi tame longle border men pen bangke political pathui edat nang pusi chuning ring tung lason election apor border men pen lapuan non itum han vote nang joglo te lapuan along leke itum long population ai statement jong se kipi dokok polotang te public atuma sentiment pen sila bangke kachelem i mate kiju i ason simande laso joine si border issue pen border alam pen si election ke campaign i ne si election nang le popor lo polote Meghalaya pen bangke abatai tin sitame border alam ki bangke nangklang verlo la pen bangke non kachuni rikantu Assam Himanto Biswa Sharma chief minister ke hai phan kachuni rikantu labang so give and take a policy konat pen kupi kamat ha pen sikewan ma pusini alang tum handar jungtum itum Karbi Anglong along lada kaprek ajati nang dudun lo Kirunia sonson Bihari atum langhina sonson garo tum kado kawe along kaprek ajati tum ning nang ke dudun pe tum lada peacefully sido re tribals yan itum khasi pen itum kosa jining si do thek thek po itum ning si do kai penta itum ke ong dong adim ke Karbi Anglong along sitame khasi tum nang dudun lo alang tum peacefully si nang dudun lo lapena bangke Meghalaya along sitame Karbi khai tum hada ke dudun alang tum si peacefully dolo lasi lahai long bangke leaders atum sitame political leaders atum sitame itum khai soang bong kachar boya lama bangke one way dera border bangke neutral boundary bi wetnon lapeng Karbi Anglong along nang ke dudun akhasia tum hanan tame nitum welcome lo alang tum han honor lo nitum do rapet lo lason si khasi Meghalaya along ke do Karbi tum han sitame alang tum nang lang po lapen nang lang pon bom lo pusining the lasi lasot engle itum jitu neutral boundary ke do tang pen jitu pilar lapen ke kiong dim bang ke neutral boundary sido lasi border alam pen bang itum ning cepat pene jibhong ichar bo yera pupu sitame itum kortilo hemi sibel lo puche matha pensi khai soang bong ning isi ke do phanle itum chera ben do na pusi kado kawe Meghalaya ra lapen Karbi Anglong ra patani le chuning ripon